I weekend about we. Can't start to crack money because Start here. Mame, yeah. me. I am the idea to so picture be out so that picture we. So John, Picture we put my baby crop. And I would download the photos to mommy. So So John, come Kwakye. That picture be boy and comedy pa. Be say na or the to so. But wait master to weekend him say Mami, the NPP kwakoto. no cranty and me share my tadi. Okay. So him say. Oh yeah. France for GC, but France for flag. Colours, yeah. Colours. And sign at the same time, you know, NPP. What a mess, me party for paying for you. NPP na ye hunu se first, na ye di gbuma. Na ye ba nya ni no. Nya ni ne. But say ye sua bibi papa bia from free home. Say we just say top to down. Akoma E dey faso ba say am fan faso ma. Ade na esie. De esie ni say list bia eko no e ade aye tan. Ade wey amama respect kuka. Sa list no eko bae no say Asantema koka na wo. Asantema koka. Eje do tin krana. Asantema koka. Hwe me obi a me ye ai mene kokofu awo ayonkofa pa o. Obehwe kra na ne secretary bi o ka se wo ko no mene obi a me break e be se mene obi a me break here because mene no ayonkofa. But ko si ya na bi okoye ye ni say no 87.9 brother omo decide sade na ma oba form na kasa omo the confusion e be to party no wasate bemwa ko no ready no bi am say untumi ni kuka ena untumi wo ne ena sa fashion na say e kontika untumi ko ne de na e say de bi o amanfo nim no form kasa no na e say kuka it is as won say e buy na me kan bi o because na me unze onu obi o adamfo pa say kokofu ni ayi no me say nipa dodo na no e support kuka but there ekoye we no e be do metima ko kase obi nkoto aba makoka no nya kokofu because of me kokofu wo adamfo ayo ko fam di mode but lista eko no say we na ayi Yoruba umi ape aya lista to say eno se na mitie usista station bi oboya ebu bomb payinfo bi di say koko ka ho say o mesemi enko campaign internal primary ayina also on the way neutral enu bi na ye person leaders na etwa mu sa last 4 years dey na koban enu bi na ye pe enya no na ye papa ene say ene ma untumi mu nyina nya problem o say we declare we no to say kai yakoto aba no ene kofa ala na say nke kofa Kennedy ho a kasanko fo enko bi no mba adwuma na ba leader ne say nam so be collection ti no obi oba ba bia no obesom no de watima koya list na de koba na list wo de bai na say nipa no ko wo na ne ba adwuma na so no adwuma na list no is it true bichitum platform me daso bi ene ba bia enkomo bi so akọ ena obia su ni ba bia san kobo no so na efiri ba bichitum ena obobo san painfo ni din nyina so no omu so ma out emeyi omu free obo Ayew Afriyie din obi anim say Ayew Afriyie so na ye campaign den ma ema ba omia ena obo mampon amprachum on the coordinator say omu nim to omu frɛ ayi for chairman for na that is say na party ni pe ema omu no ka asɛm bi kura say adan Yoruba ba omia sabi ofiri north nti no mu ye ni sana na because kofo ba no na efe fanto na ono so ope chairman mankwa yeye de ma no yaya ma na ado edi enti na we di omu pese mba ya ma no pachote de mention na no eti ekobasi ya na ebobo mutiri so ensem basa bi omu kekan say ade na ono because omu agenda bi say omu ba be adwuma ntro kan ti ekoba na say Yoruba omi antima woni a no mu do mu candidate bi aba can you imagine na me yes sade ma wonyina no ekoso ewo say party nim na mpanyfo so akoma no otum be campaign for America of course
leader na nkasa na obi a opose bia ye to abama won ye na ukoyi mi firi mu wie ukoyi mu firi mu wie se so won peme ma won ni a ahoden be na visa bia me fama ya dwuma ma wo e because ma who say videos ni bi ya nko omo allege say no Ayew cry allegation po I mean they are saying on authority omo can on authority say listen on say enkofo bi wo but omo so ye enkofo kra de ne be so to ndada enu ti na pese bi ade ye ho be kwako se salisi ni ti e be srap before say so omo mini so be serious ah sane ma nyina so bujai it's also vigil be cry so she ho baby be say vigil Friday yes ade be tia mama to aba no vigil night what I say eti sane ma we na ekoso no already no masa me see ye ho bon dada omu hu say bia party na dada na ye botwi na amanfo ba no me kan kratro senya abato e beto na hu so bi se NPP t-shirt pa na dabe ida say bia kayoyo ni ana so bia owo fufuo ana say bia fitafo na bia o de ye adwuma ho but on share say bia na ni agibi na bia wasaki ka sebo e man de na fata wo muti atams bia onya ne jeans bi sha bia no but no kura no ubusa ne se na koma mu po he to boy o ye t-shirt no gibie because ebe to ba na t-shirt a short to house so be kaya na man for the kogo so be twisoroku ba sambre na say issue so ha mo betimi a fight na bia ya cancel na party no akọ I say omunyina kan bo na bia ya say unity no aba no yesi ye mpo afede leader so betimi ya adwuma wo say kasa se mutama na ye to afiri so aba no say ebe man krofo bi ayusu saa as leader di e dia yesa adwuma no ene ekoso enti na te say ya pre ho to eto so say ye nya koto as a presidency ni wie dia enya de say e fon wo de how bia wo ene how na ba na mesre me de bia me kasa se me say obi a o advice kokofuma ne ba fon bia no na confusion de bra santeman because na kokofu ba bia na nka de caliber na duru no na say on co secretary kura na at least as nka organizer na say offer e won china se pa na me ka chiro oh ama de bia ba ne say okowo ne kura two fish say nyame ekoya adom na bia koka kowo ne obetuma ka say wontimi enfan som NPP ana kokofu su kowo ne a afa na mbeka say koka wo de sewa brane nya adwuma ebisi Akoma FM ebi asida yempese saa de we su sa besi omdo omodidi ame na de so so sa hwa o se jo ade ya esa ya ne se omoma me e wo party ni ma sa mbre kura no ye bo mu di o ba bia kura na omo nkrofo kura sa pam o mu no sika ko di o mu botom nti no omo so na ya sa na ma no omu na ya sa na ma no mesre yero chairman sa Bonsu yes on chief of staff udi wa bonten pa Ayew Afriyie udi wa bonten ampratwum udi wa bonten yesramo mu stay neutral mu stay neutral there because say ka mo hwe na bia kwabran voting election no sa wo hwe ejuso ba election na sa mu ye promise sa wo hwe da kwabran voting na ye obi a onka ho nkra o but that you see say no when be timi dey aye adwuma mai omuto abama me okate me say me ko secretary sam ayi ba me akwa e dey say awuku why assemblyman da why bibia da nti me no say okase me support obi a me timi kan say awuku no me support no but obi aso nim say François so aye adwuma but then I'm be many awuku affiliation binti no e dey bia na makoso foto awuku na mom kura be ma bonten say bia me kan because François onye metamfo ba me ba bia me wo makoma di akiri pa me kan say say ni pa mienu ana me sen bia me ka awuku yo one ewo se me mo but me kase de ba omi awati na ya adwuma na me kan Kwame Kwakye ne bia me ka me support amwa awuku na ma support dikem Akoma
nkurase for ye die nie say the we oka akwada so no nkurase for ye die nie on the obia ni mi say wa hwe party ma communicator o hwe wo mu now the isu abetato a trustee no on so ye assembly member so baby am bo ba o mu am no ma ye adwuma wo assemblies no e na me bo mu din o because mu no me ni o ma ye adwuma timi no ese minimum su ban Helena say minimum say bi obawo ni DKM no mu bobuga say ese yero aba omi say o timi ni nya adwuma no bi su nam ha ese we galam say ni ye de ni bi o mu koto abama na ye be kine se de achi o wini wi be kine se de achi untumi no ese mu na akwa o party ba o okay o party ba o etimi da de we de me mesre say ese delegates munimu de o de form for ka no mo fanya adwuma o mu ko didi bi je mu ko di bibi achi na ko ba ebia no ntima nkotwe nipa na nipa dodo na no epe no say bia ono na kemeli di party no ye be sre mo right tibi de obi anu se koka de say bia ye support because e bia no ho bon dada e wo form dada e say de say obawo ni obama yeah say John asemi say onso adi akire pa say John me can